Normala kenyam biya kamal ka Nuer TV channel ka jan gwasame gor jeno de kon lerti de kon kalinkel ko naga jeno de kon ti dialati de kon ka nywa gwana dial no gor jeno de kon ti de kon ka nywa kel te ga lar gor kon de kon kaling na many a general update so gor no bi jetuk ko bitin kon lat ko den wala re do an kon were bikaling ka do mo go am der kaling ga jan okay gor jeno monno de kon te ka shoblo aiten okay gwaye en laran banatin gwasame kenyam man wala shanka wal kel ka pay bakal ron kina dangaro wide jan dangaro wide dich gor konde quantity de kon keling laran yam banalin gwasame ko ngwanke bane ngaje gwana wonena re which ka South Sudan take a kor mi to ka kor mo kor dana to doran kone shal ken ware kor money kor kam wari kana jang ka tet ala SSPDF a gwelek a bishok no ke SSPDF no ke deni tila deni South Sudan ala SSPDF South Sudan People Defense Force ka jom inshallah gwas me chala do ne kor che tuong mandan karun wang ko kor mo kor medit re kor mo chala do shi tet ke a gwelek ke SSPDF washiken boneke baburiken ala metin didi ala washiken kalo racing alo kuken racing kuken a target racing dan kone de kontla nueri rewi ka fangak ko kor watu kan ni fangak no ka jom sha kwen gwasame wa chagat chakanan lagat chicken tiaka gwada danan dwai ka maiten chagat chakanan gwaradien amun kuna la dier ka je long we ka je no kor watiame kume SSPDF agwele kana bishok ke kujamo wa dong de kan bok renyal chakula donena shwara dier shagat shakanan ko gwasandan en tukortetin ala ganware chagorno en go mesho de lat gwase dan no baro de nyoko mele de rode gwate ci kum kirma yadi chagat tieni kaman ka dong chaga target racing dan ka new fan ga kol fan ga gonna diality ko misha taka kor mu tuɔɔk la karen ya la kana jak ka biga na bikan ko bok ja kula do nena gat cha kanan ko jowran chalat ke je information me mi bere wishin winami bianga je gwan wo shukur jo la la tuɔɔk meditinan tama namo de yente ka ngaitin ko gor jen wode kon ka shie ka ta da na dong te ke ka jowra na chalat an kore me kam jechen bor kene kume SSPDF ka gwelek ka bishok no ka SSPDF ka ji Uganda tin ko tin larin al kulajak jen gwada dan en goro de koneling ala leren yam gor jen wode ander te ka shoblo ay kala dan leroda lerdian gwas me men gore de rander te shoblu ay keje aquiliet ke petroleum che jogone no lere kon wan ke general update gore janu brodo linga katin kon to radiant te lere gor liang te de road palping ka liang dien are wika South Sudan chala do ne ala nal pit wachi jika chika barar nere konti la lat nere chuke kina dangro wachi ka catch re wich ka juba ka company nalpet point ajan gwasa dan en la jas South Sudan la ja kwakaten ala petroleum dan shawo kwak re wich ka Port Sudan wa jan kan jigati kon la ledan gwata mo kan nalpet wani jeto kan ka kon moch ka yo ne te kin dangaro wa shiga barar ka wa ken ci kala no gone no ba kwar nal petroleum corporation ba je wich managing director ayul ngor koj gor kene baja woch cikan kum kem yadi dikane jogono shine rame shine gorno bala kwara ko jencine tene ka pedan tama changa yot jingne ke lo salar mi yor kapin cikan jo mo cikan lat na me dar wakaya de yanaleng wakir mi yadi tel mi shalat tene na mene ka tel respond me to but me shalat cha security force china ngre wichin winemi chajana ngaloken bikan ne content kulala employees ke lat bikan tugyen bikan ogak ngai kona lakan force la kana use so micha temije to mo karandi ne kana make special kir ma yadit mi sharana chaja kwa inka baje la wolo ne tin content en gwad mo la loje la je la ja gon no be dwech ke be nak ban micha to amala we to in the end of the day la ramadan la gwanjur ka kar kane to la ya gorke ramadan to go ngum kuna protest ke je kan amlar no ba managing director ba je watch
gudaje ne di kin dangro te kan yu ken ke jok no ka kanal pet tilep ko yu ken ka ci yu ken chicken be ka jom chalat gwas me chala do yu ken chaga gultup chaga tup gwa dana lat ke lieten la pipeline munon kon ko antama ka jom cha nyoko kwen gwa ta me chala do ne alla jas ki liaison tere we ka South Sudan wacha kongne de chaje tuk alla pipeline di alte kon teje jak re we ka South Sudan re we ka Sudan ka pot Sudan chala do cha ka nyoko mulat keke ngai kona ka gwase dan ci rapid support force kan gwad tela liet kula ya ko ka tin ka pot Sudan gwad wikaret si gwad dan ci kan book me ci kan book ka dai ci kan pipeline ci kan kayar ano shuwalat chole yo kapchon gwad mutala mi chalon ko de le nyokalen so na me akel mi chala do ntama shilat cha de nyom ko aje tugnyok cha je resume ka chali South Sudan cha nyoko mukwa kaje alo bi market ba kula tema dong bi economy South Sudan bro nyoko me pala rode pin adong de kan ideality teler kanal pede ne de ken dangro dong de yu ken de kan gajek ka dong de la diala content gor ke de lare wi ko South Sudan be kan ke shulat mala jega long o kume mi use kwak ke resource ni tila nying South Sudan ku la le de jeg we ko ka metina ga na ke so na mo jen la luka ke jen jen jome mugoro de jeling ane diala kon tilen karwani gwasme ka Nuer TV gwasme men bana nyoka mulat kone dera kamenni re wich ka South Sudan kuere lela donwari ka Unity State no ka jome chalat gwasme wati ka wit de me kende ka kaf la tok mita malteten dundo malan tamma mishale mal mu mita mal ka je ala kuare dan de mal kulun no da lwa yena da riang machar no kwaje la pelte lwa yena shawra de shaje la wa goro wane de kon lanwari especially de kon te Unity State kama yom kwa ka la wo gor no ba meken ba ka kap ko shi da riang machar chero de bele defend kane de kon kwa target long e kume spelayo disarmament membia ngach kwa target no kume spelayo gorga jen wo kan wara kon la chung ka spelayo de kan dial dismantle de meken dial de ka kap jen mission dan ente ke kume dunke me yadit me kuyena jen dan to kono no cha jo kulel tub gwas me law ngan ne jen advice jen mutub ke ko dong de ramati ka liang lo aider jeling wa me gor ko kap ka match la ja lat ka gwada dan ta malteten mi cha mal cha jetan 2018 peace agreement mi cha jetan telerek de disarmament de je carried out the community de jaga peaceful de unity der tere which baratama tel mi shali mal me jago mitu malteten kan godang dok te godang do sha men chine de watch wa gota to Leg State ke Bargazal ke jen Unity State kan god diarati de meken dial de ka kep ko ne dialti cha de lane some section kan de meken de ko disamo palkane de kokien chet ke mayom kan shi Unity State the entire Unity State kelu de meken de ka kep cha de le section kel moloke me yadit ke mi chonga ke me yadit ko mayom don jen gwa dan te yes pela yo tegatin kwal gorno baje target kuma enyo gwaseme warab state so warab state to tony state in gajan tony nos ke tony so mo kane de konte to kor ke jigugreal gwada jene jen bakale ro shig lutin so mu ku kan disam de kan disam gan jang ko le kan ob jang ken bigaliu ba tama chawi te ko ken chago martin mo kwa meken ka kwa ko we kane ti la kan yin kam ken won gor jen o kan wi dang doctor to de meken de ko cha de la na gwa kel karwade ki gwada ro ikan ba meken ka bon disam mun malar ka jide la re wi ka South Sudan ke liu de lat ka equatorial ke liu central western eastern kan dial gwada ro de glaten de lat ka panal de lat ka jongle wi ka wi dial te ko ken to but rek cha jelet take a specific people ke specific group to target ke jen disarmament akel me yadit jo me washi fair gor jeno de da yiga fair katire de galat ka kor kam sha da me char cha jelo me kan no need of that okay na me am gor kono de kono ling men rian gor de nyaga yekel gwad me ano tega jang ti sila no ken te ke wut janga me shanak re wich en vinemi dor mishalka dior ke yirol is county ka kanaitin konti nakaka kane ka ngwan nuere ka ngwan nuere to wa kan ngwan tin chiwo chikanok chikan kanang ok chok diech ka chikanut ken shegre kan ka kap ka kor yu kan shek chikano palwe chu kan gudo mo chu kan nak na me
allegation ki misha la da kɛnɛ no aisha tuɔɔk do no tell information misha confirm chiga no right ka kuar danan kaf wuje shal ke panye jar ko de ka tika confirmation murung ka ta dana shalat ke jenu ite ka nuare tishi wujanga kan nak ka chika hok ti chobudi chikan kanang lo de ga right ka ji to state ka ta dan len ngaru den geje dundo tele information mu changu je panye jar jo me jen jo dana gore de nywa ya kel men jaka kono ban yang aje no kor jaten ka new fangak kam nuari kene jang ene ban mi je gale radian chuje puro jeno jin bi channel bi je support ka gor jeno ba biler bi ka gor no bi keling bi comment gwada mo ko be ko nyodan wo jene ten gwada mo keling roine an ban je gam radian bi atagamal bye bye